Bazar. Aku lagi roh ibaratnya bazar. Ki mari udan guys, ning kene mendino ki udan ya. Lampu merah ya. Nih. Kali ya. Bakso Bang Jack. Ayo siap buka apa? Ya. Bakso Pak Jack. Emang bakso nggone Pak Yanto guys, ngareng. Jablas terus aku ning. Bakso apa aneh? Walah, bakso apa Pak? Cuma bakso. Ya. Coba. Gimang minggune Pak Yanto lanjut ning Sambeng. Apa jenenge iki? Salome Sambeng guys, soalnya aku suwi gak tau rono. Iki nanti pagi. Arah jembatan. Arah jembatan guys iki. Sedinane yo lewat rene, tapi posisine pas awan iki kan posisine bengi. Ini juga pakai terus ya Pak ya? Orang terus mulai tok kene iki ora terus tok bengkok. Ayo. Ono mangan terus. Jalan-jalan nyantai guys, mumpung Pak Gogot free. Oke guys, lewat jembatan. Lampune nek Padang kan ada lampu anu Pak ya. Oke lampu sin apa jenenge matahari ya Pak ya. Lampu anu. Ya. Padha mancing wonge. Padha mancing guys. Biasanya ini kene iki dek ruame Pak bakul-bakul iki. Yo, saiki sepi. Nek mbiyen iki ruame guys. Ono kudane barang nih. Baksone. Banget dhewe. Wes guys, teko Padangan guys. Wes. Pokoknya setengahnya sebelah ini gini, sebelah Prasmanan. Terus mumpung mana Pak? Lampu hijau langsung aja terobos. Oke. Kita ke Padangan guys. Terus ya ning kene ae, pokoke iki muter-muter yo kene-kene ae. Jembatan. Orang-orang ya teko jembatan Padangan. Tak jalan-jalan bengi guys, menelusuri kota Cepu Padangan. Ceramah lagi ya biasa ya Pak ya. Jam 8 luwih. Ada ini 8:30 guys. Ajak jalan-jalan keliling. Yes, keliling-keliling. Guys, wis teko, selamat jalan. Lah aja cek ruame ya. Mari saiki lengkap apa-apa guys. Oh, maksudnya
lewati jembatan Cepu. Posisinya nek bengi iki Puadang. Jembatan Cepu. Padang posisinya. Pesen ya. Mancing ya penak gitu. Seneng mancing. Ayo. Toko kene guys, kayak angkringan. Wame kene ya anggringane. Dengan cinta. Angkringan cinta. Di layar HP guys, HP. Layar. Anu apa? Tahu. Kata ceplok. Tak. Insyaallah. Enak. Ya. Emang itu begitu guys. Salome. Kakek tak ya guys ya. Teng soalnya. Kesel. Muser-muser aja kok. Susah merah. Takut Salome. Keren deh guys. Wis teko Kapuan. Muser-muser aja. Ayo guys. Jadi mimik dulu. Ya. Satu aja. Ambil es krim apa? Ambil es krim apa? Jangan lupa Asa apa leh? Bayar guys. Mbak bayar loh. Kan? Masih. Ya biar dulu. Oke. Bayar loh. Kira kuwi. Mas lo ngomong kok wis bayar kurang loh. Gak oleh hutang. Tambah apa lagi? Pon Mas. Berapa? Ayo pinter ya? 30 ya? Iya Mas. Apa iku mang? Kayak dimsum ya? Ya Pak. Oh dimsum pantes. Mangan mie ayam. Oke Pak. Sen sini kenyang loh yang itu lagi guys. Gimana apa jadinya? Salome gini yang sambung enak guys. Pinter ya pinter ya pinter nak kon hitung-hitung awas HP ku ceblok guys.